بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Süyüktü bir tuğan. Bugünkü Cuma hutbasının teması sütkorluk, uğurluk, jeki adamdın je mamlekettin mülkünü kol salıp kol uzatу, jana parakorluktun aramdığı jönde olmakçı. Bir ile Cuma'da sütkorluktu, uğurluktu, jeki adamdın mülkün urdu, mamlekettin mülkün urdu, jana parakorluk jönde jetkiriyor öte kıyın. 5 temanı bir Cuma'da yarım saatin içinde jetkiriyor ayabay tatal. Oşonday bolsa dağı azazdan jetkirin hareket kılayın. Anda söz başından bolsun. Adegendele Allah'tan ayetini okuminen başlayla. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Allah öz ayetinde وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Siler baylığınardı je bürölördün baylığın özara batıldık, buzukuluk, aram jol menen jebegile dep atat. Jebegile degeni albagıla, kol salbagıla. Baylığınardı özara özüңөр taap algan aram jol menen kol uzatıp albagıla, paydalanbagıla jana jebegile degen ayettin içine uğurluk dağı, para berүү dağı, para alуу dağı, sütkorduk menen gün ötkörүүnүn büt bardygy uşul ayettin içine gireti. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ Günü ekenin bilip durup, çoğun günü ekenin bilip durup, adamlardan anca akçasın, baylığın jeş üçün alardın baylığın je alardın ısımın jogor jakta oturgan akimlerge, çoңдорго, жетекчилерге жеткирип buzgunçuluk kılbagıla dep atat Allah Taala. Bizdin azırkı jaşoobuzda Allah Taala 14,5 kılım urda düşürgön uşintip. Uşul ayetin içinde büt bar turat. Büt bar kamtılgan. Bul çoң zulüm uşul. En çoң zulüm. Kaysıl? Allah özeyini tasavvun billah. İnnemes sebilu alellezine yazlimunen nas ve yebğûne fil ard bi gayril haqq ulaike lehum azabun alim. Cerbetinde hukuksuz çekten aşıp adamlarga zulümlük kılgandar alar jemege tatıktı. Alar üçün kıyamatta denesin orutuuçu çoң azap var deydi. Zulüm degen bürünün başına tars edip bir urup koyuu dağı. Korduk görsötü, gün görsötbö, korkutup turu, jana başka nesneler. Bu da şondoyla zulümdük kıluu. Bir aşkana menen, bir dükön menen süйлöşüp, ağa mamleketke tölöйтүрган mıyzamdık rasmi salıktı tölötpöy, salıkçılar öz çöntögün kampaytуу üçün sen mınança berdim dep koya ber, men bul jakta mıno nерселерге жаап коем деш,
ушул зулум. Салыкчынын ашканага же дүкөнчүгө келип ушинтип айтышы зулум. Дүкөнчү менен ашкананын ээси мамлекетке расмий салыкты төлөбөй, салыкчы менен өз ара келишим түзүп алып, болбогон тарифти көрсөтүп күн өткөрүшү бул дүкөнчү менен салыкчынын мамлекетке көрсөткөн зулуму, уурулугу. Al-zulm zulumatu yawmil qiyama. Zulumдук деген ал кыяматтын караңгылыгы, Кудай сактасын. Кыяматта өз жолунан адашып, бейишти таппай тозокко түшө турган караңгылык ушул. Өзү көрсөткөн зулумдун караңгылыгына эртең өзү буту менен чалышат. Уурулук ал жеке адамдын болсун, же болбосо мамлекеттин болсун, укугун уурдоо бирдей уурулук. Жеке адамдын уурулугу жеке анын чөнтөгүндөгү анын укугун уурдоо болсо, мамлекеттин уурулугу ал жалпы адамзаттын укугун уурдоо болуп эсептелет. Анын ичинде мусулманы да бар, кафири да бар, чоңу да бар, кичинеси да бар, тазасы да бар, мунжусу да бар, адамы да бар, айбаны да бар. Бүт бардыгын укугун уурдаган болуп эсептелет. Мисалы, уурулук газдын эсептегичин, суунун, электрдин эсептегичин токтотуп коюу жана алдап төлөө бул жалпы адамдардын укугун уурдоо болуп эсептелет. Ошол себептен ислам шариатында 4 мазхабта тең, эгерде кайсы бир киши 2-3 кишинин укугун алып койсо, бул дегени пенсия таркатуучу киши 2-3 кишинин пенсиясынан жымырып 20 сом 30 сомдон алып калат экен. Билбей аңкоолугунан ушинтип жүрүптүр. 5-10 жылдан бери ушинтип уурдап жүрүптүр. Бир күнү Аллах ага хидаят берип, бирөөнүн укугун жеш арам экендиги анын жүрөгүнө мээсине жетиптир. Андан кийин 10 жылдан бери кылып келе жаткан аңкоо ишине өзү өкүнүп, эми мен ушу кишилердин укугун кантип төлөйм десе, ал 3 небак өтүп кеткен. Шариат айтып жатат. Анда сен эсептеп, 3-өнүн укугун канча жылдан бери канча укугун жесең, анын же кемпирине, байбичесине, же уул кыздарына сөз түрдө муну атаңардын укугу болчу деп төлөгүн берген. Эгерде анын таптакыр урпагы калбаса, ошол 3 кишинин атынан деп туруп уурдап келген сумманы ошол 3 кишинин атынан деп кайрымдуулук кыласың. Кудай сактасын. Уурулук. Эми электрден же суунун, же электрдин, же газдын эсептегичин токтотуп коюп, бир киши кышты өткөрдү, же жашоосун өткөрүп атат. Анда ал Кыргызстан боюнча адамдардын атынан кайрымдуулук кылмайынча эч качан кутулбайт. Кыргызстан боюнча анын ичинде адамдар да бар, айванат да бар. Айванаттардын укугун анткени айванаттар мисалы балапан, жөжө жана башка нерселердин бүт бардыгы инкубацияда свет менен турат. Алардын да укугун кантип чыгарасың? Андыктан Аллах Таала Кур'анда стамбилла: "Ва ла та'кулу амвалакум байнакум бил батил." Араңарда өз ара бузгунчулук менен байлыгыңарды талап тоноо менен, кол узатуу менен, уурлук менен, көз кысуу менен жана башка шылтоолор менен жебегиле деп атат. Ал харам. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Я Аиша, лау аннани ахша ан такуна мин тамра садака ла акалтуха." Сахих хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү үйүнө кирсе, Айша энебиздин үйүндөгү сөрүнүн үстүндө 1-2 дана курма туруп калыптыр. Пайгамбар курмага карап туруп: "Сүйүктүү жубайым Айша, мына бул курма эгерде садака экендигин
bilbegenimde je sadaka bolbogондо жемекмин, sadaka болгондук үчүн мен жебеймин деп пайгамбар өзүн тыйып токтотуп койду. Курма кадимкидей. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жана анын урпагына Аллах Таала садакадан жыйналган жемек ичмектерди жешти тыйып койгон. Анча-мынча жей берейин деп да айткан жок пайгамбар. Карагыла такыбалыкта. Аллах тыйдыбы, мен жебешим керек деп өзүн токтотуп коюп атат. Эмнеге? Анткени ислам алымдары ракатан мин варa'in хайрун мин алф ракатин мин мухаллатин масала. Такыбалык менен, Кудайдан корку менен окулган 2 рекет намаз чалдыгуйду болуп, бирде оңунда, бирде солундагы нерселерди пайдаланып окулган 1000 рекет намаздан артыгыраак турат. Азыр халал же адал десе көпчүлүгү итирикке келип атат. Халал чайкана, халал эт жана башка нерселерге халал деген сөздү кошуп айтса, неге силер халал же адал дейсиңер деп итирикке келет. А бирок жеп аткан таттуунун, конфеттин ичине кымындай арам нерсенин кошулуп калышы менен окуп аткан намазыбыздын кабыл болбошу ошол. Bir İslam alimi aytат. Menin dosumdun dosu deydi. Menin dosumdun dosu al maşina оңдоочу жерде иштейт эле. Bir günü azemdүү машинаны колунда акчасы бар киши минип келип, машина оңдоочу жерге токтотуп, карап берчи десе бокска киргизип, ямага түшүп, астына түшүп. Sizdin maşinanızды оңдош үчүн 15.000 сом чыгымды алат экен деп 100 сом менен бүтө турган нерсени 15.000 сом менен бүтөт экен деп. Карагыла, 100 сом менен бүтө турган нерсени 15.000 сом менен бүтөт экен деп, анан колуна муновул нерселерди алып келесиз деп дагы ашыкча машинанын таза тетиктерин алып келүүнү буйруп, анан бир канча күн мага таштап кетесиз деп, андан алдын алган 15.000 сомду алып туруп, машинанын ээси кеткенден кийин үйүнө чалып, даярдана бергиле. Колума 15.000 сом түштү. Машина да табылып калды. Bir 2-3 gün oynap alalı dep, bir gün tiyaka, bir gün biyaka üy bülösün alıp barıp oynatot. Bul degeni, adam balası bir nerseni jasaganda, şaytan anı zıynattap, sululap görsetöt, aram nerseni. Adalday kılıp görsetöt. Özüңчө üy bülöňdü kuantıp atkanday olasın. Biroq çында bile al haram. 3 gün öttü. 3 gün ötkөндөн кийин al maşina özü taptaza bolçu deydi. Juup tazalap kayra oruna koyup koyduk. Kelip bayakı kişi aябай razı olup anan ketti. Akısını da tölöp ketti. 3 günden keyin uşul maşina oңдогон kişinin özünün çoğ balası yamal fi mihrat. Temir stanok işlet etken. Kurçutup jana temir kırkıp işlet etken. Kokustan temirdin bir uçkunu oң gözünün karayigine sayılıp kaladı. Anı jergiliktүү jerde operatsiya kılıp aluu kıyın bolğondan Amerika'ga jönötüp oң gözün elemez, sol gözünün dağı soluğandığın aytıp, anan 2 gözünden balası ayrılıp kaytadı. Maşina oңдогон kişi aytıp atat. Allah'ım, şunca yıldan beri günah kılıp geletem, hiç kaçan maga Allah Teala bir azap berbedi dedim. Dostu aytıp atat. Dostum, Allah sana her bir jasagan işin üçün azabın beriyor atat, azapta atat. Bırak sen anqoluğun meni ananı sezbey atasın. Balangdın bol boğan temir uçkunun oң gözüne girip, bırak oң ele göz emez,
sol gözünün de ayrılıp kalgandığı bu sen için eskertүү sabak jana sana berilgen azap ekendigi emes buşul. Kursağımızı toygozgonubuz menen balabız taң atkıca ısıtmalap oğurup çıkışı mümkün. Subhanallah. Mına aramdan azıktanуу деген. Aramdan пайдалануу деген. Бұл insan menen bolup atkan. Alemi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayvanga bolgon, jandыкка bolgon korduktu zulümdü aytıp atat. Dakhalat imra'atun nara fi hirratin rabadatha. Hirra. La hiye at'amatha ve la hiye tarakatha ta'kul min khashashil ard. Peygamber aytdı. Bir ayal mışık tuğralı tozakka kirdi deydi. Bir ayal mışık tuğralı tozakka girdi. Ankene al ayal mışıktı moynunan bayılap kıskara kılıp bir türküge bayılap koygan ele. Baylagandığı az gelgensip aslında bir idişke tamak da koygan emes. Je susunduk da koygan emes. Je moynundağı jipti boşatıp koysa al özü tamak taap, özü susunduğun tabi içip almak, al oşentip açkalıktan çankap öldü dep atadı. Uşintip koygandığı üçün Allah anı sen josunsuz joruğun menen mışıktı öldürgöndüğün üçün tozakka kirdin dedi. Biz mınday korduktardın dalayın insanlara görsöttük. Subhanallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabaların cihatqa, gazatqa çıgarıp atkanda ar biri menen uçuraşıp tuşuna gelip karazın var mı? Var, tölөгөнсүң mü? Жоқ dese anda katardan çıgarıp durup tölemöйүнчө barbaysың dep çıgarıp taştaçu. Amanat algansың mı? Algam. Tölөгөнсүң mü? Kayra koygonсуң mü? Жоқ dese kayra çıgarıp durup koyup koyçu. Emnege? Antkene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yughfaru liş-şehid kulli zenbin illa-deyne. Şehittin karızından başka bardığı keçirilet. Birok karızı keçirilbeyt dep atat. Karız jaman. Karız ayavay jaman. Karızdığa biz biröden aldık. Özümüzdün muhtajımızga jaraşa aldık. Birok tölöbö maksatı menen bola turgan bolsa anda Kuday saktasın. Töley albay ana tölöymün mına tölöymün dep ötüp ketken bolsa anda al Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahibud deyni meglulun fil kabri hatta yuqda deynu. Peygamber ayıp çatat. Karız esi kabırdın içinde kişendelip azaptala veret, anın karızın muraskorları tölöp tüketmeyince. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehittin bardı günösü keçirirse de karızı keçirilbeyt. Ankene al insan menen insan onursunda olgan karız. Al şehit, al canın sarttadı. Din üçün, ülke üçün, meken üçün, özünün jaranları üçün canın sarttap, can taslim bolup ketti, birok karızı moynunda oşol boyunca ketti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aldına Tebut'ta cenaze gelse, Peygamber birinciyle sorağını aleyhi deynun, bunun moynunda karızı var mı dese, sahabalar karızı var dese, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burulup alısqa barıp durup men okuy albayım, arаңardan biröğün okup göm koygula dep kaytıp ketçü. Karız var insanga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze okuç emes. Biz cenaze okurdan burada karızı var mı deyiz? Karızı var. Çoğun balası çıkat. Men tölöymün dep. Birok dalay cenazalarda men tölöymün dep telöböy koygon baldardın atası menen apası emdigi çekti kabırdın içinde. Otton bolgon kişen menen kişendelip azaptalып atat. Bul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldına bir cenaze geldi. Peygamber karızı var mı dedi. Yok. Karızı var mı dedi. Karızı var. Tölөнгөн mü karızı? Yok, tölөнгөн emes. Peygamber ekin soradı. Tölөнгön mü karızı? Yok, tölөнгön emes. Üçüncü olarak tölөнгön mü karızı? Tölөнгön emes.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 4-üncü jolu. Tölöndü ve qarız degende tölönü bütdü ya Rasulullah dedi qaragılar. Peygamber sorap atkan arasında tölö bütüştü qarızın. Oşonda Peygamber el-âne ibterada cildu. Muna emi anın denesi emi biraz salkın tarta başladı dedi atat. Subhanallah. Tölöndü degende ibterada cildu. Emi gana anın denesi tulku boyu emi gana salkın tartıp emi rahatqa çıktı. Bayatan beri al azaptadı. La havle ve la kuvvete illa billah. Al urdagan emes. Qarız algan. Allah. Oşun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Natlul ganiyyi zulmun. Qarız algan kişi qarızdı uzartıp berbey jüre berişi bul jetken zulm. Qarız aldı bir kişi. 1 ayda berem dedi. Al 2 ay 3 ay kebirkleri 1 yıl olup ketti. Uşintip jüre berişi zulm. Bir kişi biröge 10.000 somca 10.000 dolar berdi. 10.000 somca 10.000 dolar berdi. İştetip koy. Kayrımdoluk kılıp je jetimdelerge tarqat, je kitebingdi çıgar dedi. Al biröge saktap dur da berip koydu. Amanat. Saktap dur da berdi. Saktap atkan, amanat algan insan nadandık, sokurduk, kaydigerligi menen anı özünün kızıkçılığına, dostlarının kızıkçılığına jumşap amanat bergen kişi gelip janagı akçanı berespi degende men berbeymin dep çıktı. Kolundan kelgenin kıl men berbeymin dep çıktı. Oldu bitti. Uşul berbeymin deşi al zulm. Kıyamatta Allah Teala bergen amanatın alalbagan insanga algan amanatı kaydigerlik menen jumşa bergen kişinin bul dünyadagi kabul bolgon, kaytalayman, kabul bolgon namaz orozolorun büt bardygın kabul bolgan jakşılıktарын amanat bergen kişiге alıp berет. Amanat bergen kişinin günösün kaydigerlik menen kıyanat kılgan, amanat kıyanat kılgan kişinin jelkesine jüktöp durup anan tozoğa kirgizet. Zulm je uğuruluk. Bu emne özü. Bay'ul ikamet. Pasportu bir jerge uçetko koyoylu dese dağı akça alıp anan uçetko ötet. Uşul özü zulüm, uşul özü parakorluk, uşul özü uğuruluk. Akhdul icazetel maradiyye li gayril marad. Balniçneye alışat. Hiç kanday uğru basa dele men balniçneye alıp kişine isalayın deydi. Uşunun özü haram. Ankene anın işlep jatkan mekemesi ağa balniçneye çıktı ele dep ağa atayın akça aylığından sırtkara akça bölüp çıkarıp berет. Uşunun özü haram. Akhdut teferrur riyadi bi şekli suvar. Emgek örgösün ubaktısı gelgenge çeyin je ubakhtısынан da göbürök atayın jetekçi menen süйлöşüp ara жазып göbürök es alуу bol dagı haram. Jana jasabagan işine aylık koşturup alusu bul dagı haram. Tersiyatul munaqasat bi muqabil maddi naqdi aw shibhi soda kılganda bağ başı dep birö 100 dolar je 1000 dolar beret. Satıp alуучу kardar mümkünçülügüm bolbay kaldı, men ala albay okşoyum dep gelgende aldın ala berilgen 100 je 1000 dolardı sen satıp ala albagandıgın üçün ubakıtты ötkörüp kelbey koygondugun üçün men munaul kolumdagı 1000 doları saga berbeymin dep anın hukugun berbey koyuşu al nakta haram jana uğurluk jana zulüm. Bay'ul aswatil intikhabiyye şaylodo dobuş satu akça alıp tigige je buga berip koy dep berip atkan akçalarda alu bul nakta haram jana haram. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Etedruna menil muflis. Muflis kim ekenin bilesinger ve degende sahabalar ya Resulallah muflis bizde tüşünügüz boyunca akçası, tıyını, sodası, dıykançılığı güyüp ketip bolbay kalgandı biz muflis, bankrot ziyan uçuragan deyibiz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çınıgı muflis, çınıgı ziyan uçuragan, çınıgı bankrot al min ümmeti men ye'ti yevmel kıyameh menin ümmetimden içinden en bankrotu kıyamattan namaz, orozo, zeket, hac, jana başka ibadat kayrımdılıklarını soğu menen olçoygon soğu menen gelet. Bирок al amanat yünü durganda tiginin abirin jırtkan, munu tillegen, munu sökkön, munu urgan, munu uruşkan, munu arkasından jamandap, büröge uşakçalap, gaybat kılıp etinjegen tirülöy. Uğurdagan, zulüm kılgan, büt bardık andan kordu körgöndörge anın toğdoyu bolgon ibadatlarını soğuptar alıp berilip tügönüp jetpey kalsa alardın jaman günölerin anın moyuna jüktöp durup anam dozoka kirgizet. Men çınıgı bankrottu uşuntip aytamın degen peygamberimiz. La havle ve la kuvvete illa billah. Oşun için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men akhadha amwalen nas yurid adaaha addallahu an ve men akhadha amwalen nas yurid itlafaha atlafahu Allah. Kimde kim adamlardan qarız alganda, soraganda, kayra kaytarıp berүү niyeti menen, jakşı niyet menen ala turgan bolsa, Allah Taala söz türdü qarızın tölöge jardam beredi. Kimde kim adamlardan qarız soraganda berbey koyu maksatı menen ala turgan bolsa, anda Allah al kişinin toptogon mal, mülk baylığın jok kılıp kırgın uçuratat. Kuday saktasın. Oşun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men iqtata'a mali imri'in muslim bi gayri haqqin laqiya Allah azze ve celle ve huve aleyhi gadban. Kimde kim bir musulman adamdın hukugun aksın жазықсыз сурабастан алып пайдаланып же бербей же зулум кыла турган болсо анда ал Аллах Таалага кыямат күнү Аллах ачуусу келген абалда ага жолугат. Кудай сактасын. Мынабул азыр жер маселеси кыйын болуп атат бизде. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men iqtata'a shibran min al-ard bi gayri haqqin tawwaqahu Allahu iyyahu min al-qiman min sab'in aradin. Kimde kim koşunasının yerine bir söm je iki eli kirip anı eğilip özünün dualı kılıp tosup ala turgan bolsa Allah Taala oşol yerdi tügöngönge çeyin tüyüne çeyin alıp durup kıyamatta ottan bolgon moyunturuk kılıp azaptaydı. Jer koşuna menen mıktı mamelede ololu. Koşuna menen uşunday mıktı mamelede ololu. Anın kımınday jeri sizge kirbesin. Ana hiç kaçan keregi yok sizge. Emnege? Allah yolunda cihat boldu, gazat boldu peygamberin doğrunda. Hazreti Ömer bin Hattab cihat bütkünden keyin peygamberin aldına gelip balançı şahit boldu ya Resulullah, balançı şahit boldu ya Resulullah da atlarını atap gelecektı. Bir kişinin atını atap ya Resulullah şu balançı şahit boldu degende peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kella leyse bi şehid huve inni ra'aytuhu finnar. Toktat Ömer, anı şehit deşti toktat al şehit emez. Antkeni men anı tozokta azaptalıp atkanın gördüm men hazır dedi. Ya Resulallah, bir sebep mâze ya Resulallah. İbni sebepten al, adır şu yerde şahit bulup, bırak tozokta azaptalıp atıp. Peygamber aytti. Ra'aytuhu fin nar fi burda, gallaha ev aba'a, burda qid'a qimaş akada bi gayri haqqin akadaha gululen. Men anı Munol düğünödeki tigip giyip jürgen bir çepken jelegi menen gördüm. Oşol jelektin bir uçundagı kiçinekey alakanday olgan materialды bürödön zulumduk menen tartıp alıp tikken eken oşonusa anı dozoka tartıp girdi dep atat. Süyüktü bir tuğan. Zulum, uğruluk, parakorduk, jana başka neslerin bütbardığı al insandı dozoka alıp barucu haram iş. Anlatan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men kânet lehu mazlamatun li ahihi min gâridhe ev şeyin kimdin aldında bir tuğanı menin abirdik karızı bolsa je materialdik karızı bolsa felyetehallelhu minhul yevm qabla en la yekuna dinar ve la dirham tengege, akçaga, somgo, dollarga
iş жүрбей қалған учур келгенге чейин азыр адалданып, тазаланып чыгып алсын. Субханалла. Теңге қашан иштебейт доллар, кыяматта иштебейт ал. Кудай ошол күнгө жеткенге чейин бүгүн намыстанбай эле барып тизе бүгүп, мени кечирип кой, мен сени мынткемин, ошондо ургамын, ошондо урушкамын, урдагамын, зулумду кылгамын деп азыр кечирим сурап ал, эртең кыяматта анын жамандыгы сага, сенин жакшылыгың ага өтүп кеткенге чейин деп атат пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Я Ка'б ибн Умайра, иннаху ла ядхулул жанна лахмун набата мин сухтин." Пайгамбар айтты: "Ey Ка'б, угуп тур. Бейишке арамдан пайда болуп калган эт, ал эч качан тозокко кирбейт." Сүйүктүү мусулман бир тууган, айнанайын жамаат, алкымды тазалагыла, алкымды. Алкымдан кирген ал белге күч болуп, анан ал силерден аялыңардын жатынына өтүп перзент болуп атат. Арамдан азыктанып калган эт ал тозокко гана кирет деди. Өзүңүздөн төрөлгөн перзентти бейиштик кылып эле төрөтүң, тозоккулук кылбай. Антиш үчүн алкымды тазалаш керек. Зулум кылбаш керек. Бирөөнүн абирин жыртпаш керек. Учетчикти, эсептегичтерди, светтин, газдын, суунун эсептегичин токтотпогула. Ушул дагы харам. Тамчы суу кириши менен сенден арам балдар төрөлүп атат. Кудай сактасын. Сөзүмдүн аягында Умар ибн Хаттаб радиаллаху таала анху Амр ибн ал-Асты чакырып туруп, аны Мисырге, Каирге, Египетке казы кылып жөнөтүп мындай деди: "Айтчы Амр." Хазрат Умар сурап атат: "Айтчы Амр, "Иза жаа сарик мада таф'ал би?" Сен бардың дейле Египетке. Бир ууруну кармап алдың дейле. Эмне кыласың ууруну деди. Амр ибн ал-Ас ойлонбой туруп: "Акта яда." Курандын, хадистин өкүмү менен уурлугун эсептеп, кайсыл стадияга жетсе, кайсыл стадияга улашса, жетсе, колун кесем. Хазрат Умар карап туруп Амр ибн ал-Аска мындай деди: "Ва ана ин жаани жаиун мин Миср qata'tu yadak." Угуп койгон Амр, угуп койгон Хазрат Умардын сөзү. Угуп койгон Амр, эгерде сен казы болуп иштеп жаткан аймактан бирөө жарым мага курсагыбыз ачты, ач карынбыз, азык зат жок болуп атат деп бирөө жарым арызданып келе турган болсо, мен сенин колуңду кесем деген. Казы катары сенин колуңду кесем деген. Андыктан сүйүктүү бир тууган, бала жаман, мунол безери болуп кетти дегенди токтоткула. Антпей, балаңар уурлук кылса, өзүңөрдүн колуңарды кескиле. Балаңар бирөөнү тилдесе, өзүңөрдүн тилиңерди кескиле. Анткени учурунда, анын доорунда токтотулган светтин, суунун, газдын эсепси токтотулган учурдагы пайда болгон балдар болуп жүрбөсүн ошол. Биз анын арам болуп келишине өзүбүз себепчи болгонбуз. Андыктан бирөөнүн эмес, өзүбүздүн колубуздун, өзүбүздүн тилибиздин кесилишин, өзүбүздүн көзүбүздүн оюлушун эстей турган болсок, биз эч кылса мындай мамлекеттин мүлкүнө, жеке адамдын мүлкүнө, чөнтөгүнө кол узатпайбыз, уурлукта кылбайбыз, сүткорлукта кылбайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүткорлуктун эң азы, эң кичинекей күнөөсү сүткорлук менен иштеп акча берген, акча алган, ортомчу болгон, кол койгон, күбөгө өткөн дөрдүн бүт бардыгы эркек болсо өз апасы менен, аял болсо өз атасы менен, же агасы менен, же карындашы менен, же иниси менен бир төшөктө 36 жолу жыныстык катнашка барган менен бирдей күнөөгө батат. Кудай сактасын. Садакаллаху ал-азим ва садака расулухул карим. Амин. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.